Онлайн сатам дейт бир тууган. Мына музоосу ургач экен. Ызылдап эмип атат мынакей. Баасы 210 дедиңби? 210 миң экинчи туу. Экинчи туут 210 миң. Бир ай болупту тууганда. Боючу? Бою 140 чыгып калат. 140 чыгып калат экен. Сүтүчү сүтү. Сүтү 14-15 14-15 литр сүтү бар экен. Номерин калтырып кой. 554 0554 95 95 Бир эле башпы? Бир эле баш экен. Мына жабылап коюптур. Мына көрдүңүздөрбү? Ургачы музоосу. Чоңоюп калтырган музоосу. Бир ай болуп калыптыр туугандар мынакей. Көрүңүздөр. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 28 февраль 2026 жыл. Биз Чүй облусу Сокулук мал базарынан сиздерге саан уйларды көрсөтүп берели. Биз менен болуп каналды колдоп баягыдай тырс лайктардан базып көрүп туруңуздар. Анда эмесе баштадык. Новый да жаш экен. Көрүңүздөр. Чалыңыздар ээсине. Төртөөнөн тең чыгат, Төртөө тең иштейт экен, жакшы экен. Кет туугандар. Могу үй кимдики экен? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Мына ушул жерде үй бар. Экинчи туут. Швиц. 310 дейсизби? 310 миң. 310 миң дейт. Мынакей. Ак кулак. Навестин астына караңгыраак көрүнүп атат. Бирок бойлуу экен. Канча бою? 140 бою. 140 музоосу булбу? Музоосу эркек. Эркек музоосу менен экен, мынакей. Канча литр берет? 20 литр сүтү бар. 20 литр сүтү бар. Төртөөнөн тең чыгат, Төртөө тең мына шабыл. Көрсөтүп койчу бир көрөрмандарга. Во. Мына болду. Ох. Мына. Болду. Көп сау. Экинчи туут. Жап-жаш экен. Мына. Музоосу менен. Эркек. Номерин калтырып койчу. 505 0505 27 05 90. Мына доставка уюштуруп бересиңби? Доставканы беребиз. Буйруса, көрүңүздөр, мына ушундай болгон уйлар. Жакшы уйлардан алам дегендер болсо, мына ушул жерде бар экен, навестин астында. Мына жакта да уй бар экен, чоң уй мына. 180. Сурап тур. Мынакей. Канчанчы тууган бул? 5 тууган, Сүтү? 20 литр сүт берет экен мына. Ээсин айтым боюнча. Мынакей. Номер айтасызбы онлайн? Жок, мындай сатат экен. Макул. Мындай сатат экен, достор. Көрүңүздөр, Сокулук мал базары. Мынакта да музолуу уй бар экен мынакей. Биринчи туут окшойт. Ассаламу алейкум. Канча экен уй? 250. 250. Музоосу канчанчысы? Биринчи туут экен да. 250 миң дейт мына. Мынакей. Музоосу ургачыбы? Канчага чейин соода болду? 215. 215 онлайн сатасызбы? Номер айтып койсоңуз болот. 0777 43 0506. Жакшы, мына ушундай болгон биринчи туут экен. Төртөөнөн тең чыгабы? Төртөөнөн тең чыгат экен. Жакшы. Мына уй канча экен, тууган? Бооз уй. Баасы 320. Канчанчысын туйт буйруса? 3-үчүсүн туйт экен, туугандар. Кана, келчи, мына артынан көрсөтүп коюн. Онлайн сатасыңбы? Сата берем дейт мынакей. Боостугу канча? Апрелде туйт экен. Номерин калтырып коер. Мындай болгон уй экен. Келиң. 997 997 912 911 911 экен. 200 миң. Бул канчанчы туут байке? 3-үчү туут экен мына. Жакындап калган окшойт, Соода болуп атабы базарда? болот. Канчага бербей жатасыз? 165 бе? 165ке бербей жатыптыр байке. Канчага бересиз ошондо? 180. 180ге берет экен мына. Онлайн кандайсыз? Онлайн же азыр эле сатылып кетеби? Онлайн мазада. Айтып коюңуз номериңизди. 704 074 05 05 4119 дейт, О, музолуу кимдики экен? Кандайсыз? Канча сурап атасыз? 200 канчанчы музоосу? Экинчи музоосу 200 миң сом мынакей. Канча литр берет байке? 12-13 литр сүтү бар экен. Бир эле баш барбы? Бир эле баш. Канчага чейин соода болду эми ушул? 165ке беребиз. 165ке берилбей атат. Канчага бересиз? 180, 180. Ой, абайла. Тебет. 180, 175ке берем дейт. Онлайнчы? Сатасызбы? Айтып коюңуз номер. 0552 69 49 69 49 69 дейт. Мындай болгон музолуу уй экен.
Bu yoqda da kunajinlar bor ekan. Kimniki bu? Assalomu alaykum. Esi yo'q, ha? Esi yo'q ekan. Navestin astini tartib ko'rsatib beryapmiz. Bu yoqda bir baykoz uyda savat atganlar buni. Mana. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Vuz-vuz qilinglar. Maşallah, sağ qo'yibsiz. Aldingizmi? Satasiz. Qancha? 220 ming deb. Bu qanchanchisi tug'an? 5-6 şunu. 5-6. Sütün 30 litre süt veradi. 30 litr sutkasına. Sutkasına. Biri? Ha, жаңылы туып тұр. Онлайн айтабызбы? 3 gün bo'lib turdi. 3 kun bo'lib tur bunaki. Sağ atат байкебиz. Biz. Buyursa. Onlayn aytasın nomer? 0707 65 ha? 40 ekan. Bir ile baş. Buna sağ atat. Sağ ko'rsatchi degenlerge, he? O. Shunda. Mo muzolar qanchadan ekan urg'achi torpoqlar? Kimniki bu? O bayka siznikimi? Bular. Kimniki ekan? Yesi yo'q bu. Ha, yesi yo'q ekan. Shunday ham qo'ldan kelishdi ko'rgizdik. Sizlar kanalni qo'llab ko'rib turibsizlar. Buna tug'anlar, bu muzolar, torpoqlar esini topib oldik bu yoqda ekan. Kimdagi mal qilaman desa ko'ringizlar. Bular qancha oyliqlar? Shu yuzlar ekan, ha? 6 ay, 5 ay. 6 ay, 5 ay. Bağlarichi? Bağları 75'ten 75'ten 90 minggacha, ha? 4 bosh bu? 4 ay. Onlayn sotabizmi? Satamiz. Nomer qoldirib. 505 0505 17 40 04 ekan, mana. Bunday bo'lgan urg'achi shu yuzlar ekan. Tuğanlar hozirlar so'rab, esini topmadimlar, topib oldilar. Assalomu alaykum. Qancha ekan uy? Targ'il uy. 185 ton. 185 so'rayapsiz. Bu sağmı? Boz. Boz. 8 ay ötüp 8 ay yetib qolgan boz deydi. Qanchanchini to'yib bayka? 4-kunchi qarın. 4-qarın. Bir yil baş bormi? Bir yil baş bor ekan. 4-qarın deydi. Tuğanda. Bunaki videoga like bosganni unutmangizlar. Muzol uy bor ekan bu yerda. Muzol son ekan. Erkek. Bayka qandaysiz bayka? Qancha xabar berasiz shu ekoni? Ene var. 180 ming deydi. Tishi qancha? Tishi deydi. Qanchanchimiz olsun? Ikinci. Ikinchimiz olsun ekan, Jash ekan. 4 o'yindan teng sut chiqadi. 4 o'yindan teng sut chiqadi ekan. Muzosi yaxshi ekan. Muzosi yaxshi ekan mana. Bir yil baş bor-da? Erkek. Bir yil baş bor ekan. Ayka qanday? Shu. Yaxshimi? Bir yil baş bor ekan mana. Ko'rsatib qo'yib aylantirib. Qana, kunajinlar bor ekan bu yoqda. Kunajinlar qanchadan ekan baholari? 130 boz bu? 130 mingdan ekan. Boz deydi. 200 hozirgi muzoli uy yaxshi ekan. Savdo olyapti. Mana savdo. Muzoli uy qancha ekan bayka? 165. 165. Sizniki? Ha, o'sha kishiniki. Assalomu alaykum. Bunaki qanchanchi tug'an bular? 3-chi muzosi ekan. Mana jelinderi, ürtlerin görmüşler. 15 litrgacha süt beradi ekan, ha? Bahası qancha? Bahası 165 ele. 165 ming ele deydi. Qana? Uyuşturup veririz, uyuşarız. Süleşeriz. Süleşesizlere düşürüp de veririz. Qana? Bu. Tegi ya? İkinci torpaq onu. Ikinchi muzosi ekan, mana yaqinroq ko'rsatay. Süt verek. 15 litrgacha süt var, ha? Qancha so'rayapsiz? 200 bin ele. 200 ming deydi. Telefon nomer 0500 47 55 88. 55 88 ekan, mana. Çalıp görüngüzler, alam degenler bolsa şundaylardı. Muzoz menen ekan, mana jelinderi. Qarangizlar. Qurayli qancha litr? 4 o'tek vızıldaydı. Qancha litr beradi oşo? 15 kede. 15 keçeyin ekan. Iki baş bu? Torpağı 4. Ma'qul anda. Yigilik bu kimniki? Bu boshqa o'xshaydi. Bu baykaniki ekan. Tishni ochib ko'ryapti. Buningiz qancha bayka? Bahasi? 180 deydi. Balasi erkek ekan. Yaxshi uy ekan bu. Biroq men ekan onlayn sotmagandayda bunday. Buni 180 deb turishyapti. Sütü chiqishini qarangizlar, mana. Kim tekshiryapti? Qarmaganga o'ta udobni. Saviz ekan qo'ya. Jelin. Sağvaganda. Mana usul yerda bir iki kunajin turadi. Inim, qandaysiz? Ushib qolibsizmi? Yaxshimi? Qancha so'rayapsiz?
250. Bu boğaz mı kısır mı? Şivit. Ha tatmayla koyayım. Nege? Bağısını ayıt koyalım sen de. Bağısın. Oşan. 215. 210. Bir online satsanızlar alat da bakayım. Maqul. Tatmayla koyduk. Hatta soda olup atıyor. Çıtır da aksılar sanalı atat. Qana. Moğun acınlar qanchadan ekan? Ketdi. Qanchadan sır bo'lmasa? 170 'dan. Ha, bo'ldi. 3 o'xshash ekan. 170 mingdan ketibdir baykalar. Ko'ringizlar mana soquluqda. Soda çıtır bo'ldi. Aksılar sanalı atat. 170 mingdan ketibdir. Mo'yni ko'raylik, mo'yni. Uy qancha ekan uy? Oy, tug'an bayka, uyingiz qancha? Bahası? 200. Ha, mana. Soda bo'ladi. 200 deydi. Arka kişi soruyorlar da şöyle. Kaçıncısını tuğan bul? İkincisini tuğ. Çoğunu gene ya. Süt azı sağ mı? Sağ Ança var. Makul. Yetti gelmemizi. Kaçada mı okunacınız? Bağısına ait bağız. 115. 115 bin bana. Şunda boğaz kunacınlar. Kaçadan bol odat degenlerge. 115 bin deydi. Kaysı? Ha, mana. Baykemde muzoğlu uyu var eken. Qanday bayka? Urg'achi erkek mi? Erkek yine muz olsun. Qanchanchisini tuğdu bu lan bayka? Üçüncüsü bu. Bu üçüncüsü. 18-20 sütü var. 18 litre 20 litre sütü var eken. 4 öğrenden çıkağı? Rabochi eken. Basıçı? Bası 190. 190 bin mana. Nomer altı konusu. 508 058 29 29 29 29 37. 37. Bir ile baş mı? O. Bir ile baş eken. Baykem. Çalıp görünüzler. Naqta kabul uy var eken. Жақсы. Mana ki. Öte bayanday. Taza. Görünüyor. Assalamu alaikum. Qandaysizlar? Kimniki? Bu uy boyunca ma'lumot berib qo'yversiz. Qancha so'rab otasiz? Tüp tüsqi ya. 320 ming so'm. Bu qanday paroda? Şivit. Hazır sağambı. Sağambı? Sağan ekan ya bunaki. 4 öneten çıqağı? 4 öneten çıqadı. Online satasız mı? Nartına. Ya. Qancha baş var? Bir öyle. Gelişken o ekan. Nomer aytib qo'ying sanda. 0554 55 10 28. Bu yaxshi ekan biroq buna. Boylu ekan, boy qancha chiqadi? 145, biri 45 ekan buna. Qancha litr beradi deysiz? 15. 15 litr sütü var ekan. Çalıp ko'ringizlar. Buna muzolu uy var ekan. Satıldı. Qanchadan ekan? Alındı. Qanchaga ketdi o sır boloz? Aytыңыз. 184 binge alındı. Ha, buyursun minaki. Algan satkanlarga 184. Muzosu menen ne? Torpoğu erkek. Erkek. Oh, muzosu moşni ekan biroq. Mana. 184. Muzosu yaxshi ekan emi. Bayaq bu süt qanchancı muzosu ekan? 5-chi muzosu ekan mana. Aralıklardan alız. Xuday bersa beradi üstünde. Ha? Siz aldınız mı? Siz aldınız ha? Ha, yaxshi. Buyursun. Biz sağ iç etikesler. Jallavatqa? Özüne mi? Ha, yaxshi. Jallavatqa, ha? Alabuqaga ketetiken Alabuqa. Mına. Erkek muzosu menen 160 kadar alıp turuşul bayken mına. Yakınırak görsetip koyun mına şunu. Buyursa Alabuqaga ketetiken mına. Alabuqalık jigitler like'tan basıp koyuңuzдар. Baykem Alabuqaga aparatken süt gerek bolsa bara beresizler, ha? Mına ken tuganda tamaşa. Alabuqalık baykeler eken. Mo tuup tur. Bazarda tuup tur da kimniki? Bayke? Sizdiki? Qanchasini olasiz? Alındı mı? Qanchaga alıptır? 270 mingga alıp. Men жетишпей калдым тарткан. Бирок жаңы эле туулуптур. 270 mingге алыныптыр. Муз болсун неке эркекке ургачу экен. Көрөйлүчү. О, эркек экени. Жаңы туулуптур. 270 mingге алыптыр. Байкем кетти. Тияктан суу алып келип берем деп чакан алып алып. Бирок жакшы үй экен мени. Мына. Кетти эмесе достор, биз менен болуңуздар.